Orenta ngurutano gatigati ka gavana wa kaunti ya Meru na MCA ba mbunge uyonekete kumata Bishop wa kanisa Independent na orete miankije kwarwe na ataira gochwerwa kiaria Bishop Stephen Kaluyu augite muringe kura no kaigwa urito na aringike buka banonto bwandwa eje na orete ndwangiji cio ejire cha thirikari gukaranthi goro na kuthikanira bura bakari tangugene taroto gutarirwa ni mwandiki wetu wa Ndeto Nicholas Chabari. Oira mwangaza na bati kuinyia na bati kwatania barabangi bathuri nonto kuinyia te kwethira tena inya na kwa kuringana na Bishop Stephen Kaluyu ariuga kinya angavana Kawira Mwangaza na batiri kwethirwa gitiya Ameru nonto bakwethirwa kinyi bayochirie ento obagiteyo muno kumuthura ari mwekuru wa mbere gutwika angavana kaunti ya Meru na koguo abatiri kinya we kwethirwa kinyithia na kuwatanira na atongeria abarabangi nikenda barutira Ameru ongoge ebwega. Ni historia antu ba Meru bandikite kuthura mwekuru tene kia kuthurwa na kura na itokwenda historia yote ya kinyangwe nonto bamanto ya tene tomi ndo iraba baina chio na MCAs tuchielewa batu turantu ba Meru na itokuromba nikenda tukiromba ngabana muno anyiye tikire kwarania na MCA nontu bawe abantu ba Meru na Meru ijonde bwana kiara getendeka nitafanya kazi yangu no dio gwa boreo no leo kwenda katika kao chogetekia ngabana hizo tupambane kienine Mantoni agotwikikana ati Momeru ende arithikire MCA akamwira naranirie na ngavana kuringana na Kaluyu ariuga nto bubutiombeka nonto mwananchi abati kwethirwa gikinyira MCA mbere nikenda mwira thina ciake no MCA agachikinyithia kinya kire ngavana koguo ende kubatiri kwethirwa kwina ukwe bwa kurutaniria ngoge nikenda MCA athikiria anto baba muthurire na abatethia mutongeria wa mwananchi wa kisiasa ndari akuna mwananchi MCA na manto yonde ya kisiasa mwananchi abati kunyela MCA nikenda MCA akabera na tabakona MP abera na tabakona gavana abera na tabakona president la ino kwa kwenda utengwa tanio kuketha kwenda gap ya mwananchi no tu mwananchi atomba kumara kile MCA itakuwa baraba imbere ya MCA no mangato tuthiate aira kieto kisiasa nikenda mwananchi ateka disadvantaged atukaniwa ate kuomba kono otethi buraba tikuona kire antu barathure na kura ya chiobongwa ende antu baraba batikuthe baba tutongeria ibo ende baindo enene kilokia thine twina chio kuma Kangeta Gembe Central Peter Nicholas Chabari.